Luke Eslin ke mongkgwebo wa selegae yo a nago le lebenkele le le itemogelago katlego o re e ba ikemišeditše go reka lebala la go ithabiša go ba phaka go godiša kgwebo ya gagwe. Eslin o re mmasepala o mmetšitše phefo ka la gore lengwalo la motšhelo kgopelong ya gagwe ya tendera ga se le maleba e fela o ganetša seo. For me, quite a good prospect to buy the park. That's why I tendered on the park, and I think I put in a very good bid for it, but it was never allocated to me. And I see in the press that the reason was that I didn't have a VAT certificate. Bakgathatema ba re Lefelo leo le rekišeditše mongkgwebo yo a lefilego diranta tše 400,000 e lego tšhelete ye nnyane go boleng bja lefelo leo e fela mmasepala selegae wa Makhado o latotše se. As the municipality, we believe those allegations are quite baseless and not factual. Go sa le bjalo phaka yeo e rekišeditše go tlhabolola meago go parara upša ditsebi tša tikologo di lemošitše kgatlhanong le se. As infrastructure development continues to grow in rapidly growing small towns, the environment is being destroyed by pollution, by depletion of groundwater, breaking of the nutrient cycle, waste of resources, high water demand, and cost of infrastructure. Disentara tša industry ka Louis Trichardt di oketšeile mengwaga e fetilego le ge diphedi tša tikologo go bontšha di tla išega.